Samson teron AKC ato Difu District Committee bangwarbu kachila ramai kangnipon. Hanjanang solong KEA Kalyanasram Karbi Gurpho atumpen pherangkia mai kangnipon. Kardom Pini ada babrita longpen neni birta thanbang phi sami promila jimungpi non berang tonpen arjiponi tha KSA Samson tenon aru atum Difu District Committee bangphu arpu kachila ramai Difu Farmers Growth Center no kangnipon. Karbi Student Association pen Karbiano aro rongruk atogano pusitami toglanganat kang thurpon lapen hawar hapadarlo rakia hormonke khangpon lapen Karbia khi kisunga hut kaikia porsitami ajopirlo sitami rat kisunga porahut karjatun thipjia phanpu mathasi patumi preni phai inkoda sirkep bhomtiarni Farmers Growth Center Difualong abarim KSA Difu District Committee Kacharia tumaphan pasang ponsi puthoraki ingtang rapen puthot KSA Difu District Committee aphan kapachari ponji aphan arpu kimi kangmai pon laswamailo abang phu bang phiamen lapuson hello Jonasing Be Maipu Difu District Committee Jonasing Rongpi Kongchunbang Difu District Committee Paul Terang Don Maipu Rosmini Bepi Sarlongki Terang Rapchunbang Moheswar Teron Lapen Malong Inti Qatar Financial Secretary in charge Prodip Hangcho Secretary IC KSA Difu District Committee Lapen Kapre Bangphu Aphan Arbu Kimi Kepe Padupon Labangso Difu District Committee Bangphu Arpu Kimi Kepega Mailong Aluhiaman Pen KSA TDP Akongchunbang Biswajoti Teron Rap Kongchunbang Ajoy Rong Chihon Lapen Sarthe Rong Hang Central Committee Lapen Kapre KSA Asongja Piatumta Chitong Nurintilo Labang Somai Mesen Pensi Pajut Pono Difu Pen Sarlong Kitok Bidi Port Karbi Daily News Karbi Anglongot Juntu আপোনালোকে সকলোকে জানে ডেংগু যোনটো সিমটমস বিলাক বহুত বাঢ়িছে লগতে ম্যাক্সিমাম মানুহ যদি আমি মেডিকেল কলেজ যাওঁ তেতিয়া বহুত মানুহ ডেংগু বেমাৰ পোৱা হৈছে হেবলাকো আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিম লগতে আমাৰ স্কুল কলেজত আমি বহুত এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিব আছে যাতে যেন আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লিটাৰেসি ৰেটটো বহুত কম হেতু আমি আমাৰ ষ্টুডেন্টস বিলাক কানে কেনেকে আমি আগবঢ়াব লাগে হেতু আমি চেষ্টা কৰি যাম অসন কোনা আংদেংসি কাচেৰাব দুনাই মা পোলা সো আংদেং along আমবাংকে নিতুম KSA Difu District Committee tum চেৰাব দুন আনপাৰাতা লবাং সমাই লং বে নিতুম চেৰাই পন যে ডিফু আহিছি অলম নাদা ড্ৰাগছ কে চপেন চেংলক আৰা কি হৰমু কিৰিমা লবাং নাংবাত পিগলা আসলে সোপথাক্স তামে নিলিতুম কার্বিলো গাচারলে সং হিন পেন কেলাং টারলিব যে ফানসি নিলিতুম বাংস মাইলং পেন চারাই পন্ন মাতে নিউ বুডি লাগে সেক্রেটারি কনচুন বাং মাতে লাগে নীলি মিঠাং মালো থারে সোনা সিং রংপি এসি অ্যাওয়ারনেস মাতে এসি আমিশেস কি পিকাং টুং মাঙ্গিলা লো নাংলি কি ক্লেম কি দামজং সি মেসেন পলো দাংতে লাগে রাত arnibang ta nangli phan notice lo I hear jume dolo lapen ke ki claim ki dam jong si activities claim pon bom polo tangte lake chiklu yonang bong pensi nangli phan rat atum recognize po rat atum sitami chini po sitami nangli ki claim chi patu yo ban si ki claim bote lang le ningkan ke le claim that ningkan ko le claim that sitami nangli phan chini nelo la sinona bangke puthot ki bangji lang arni bangke mesen pen karbiang long angkang pi kali dat si jasmet pet kapre a district long sitame Karbilo Charlie Song Penchenglok Difu District Committee Penchenglok Central Tumpen Cherapsi ki claim ki dam Penchenglok awareness Penchenglok school Penchenglok nilitum non ke lage budi reshuffle chalang ke bangji langar ni nilitum first executive ing nipo hala so hose nilitum resolution en ponpo kopi siki deng pensi ke mejima kopi step ki deng pensi ke mejima nilitum hala so hose chingwai chingsa ponpo lasini jel tum difu hover labang so arlu fit ame kopiloma anti social activities bang kedak dupiglu pultum abirta mate el tum thegon long werlo la fala so again sil tum karbilo charla song man kacha song kar jab thibji phan fetame tum dak jesik ponlo la penan chota gali il tum kar benglong headquarter pinak ladak bangke pini ke ongdung akarbi arisu jang tum aphan jasmet la kacharle hin il tum kacha than ga chimong bang so jai mek fetame awareness program men ke chenglok kaprek anti social elements bang so awareness lahi hu fetame tum kibi ponji phan fetame pini bangke tang dak pondok la fit
nang letum hem kimi mate hem chikim ikpoma nang letum jong si non hem chikim ikpo polotang te nang letum Nogao hojai longka na khelo hem kikim ahormu enam jia phan matha nangelo nang letum adung het kedo dongmuka ahithi along Hanse Brothers Hardware akulat along nang letum homri ramignon joy ke pen lapan anam ki jumpen hem kikim ason amung longponi epo homri ramignon MS Hanse Brothers Hardware along naletum ahem kachiki mahut akenang so ahor mujong sedang letum nangji polotang te MS Hanse Brothers Hardware akulat along homri ramignon naletum bangso akulat along pen anam jum hek lapen mesen pen horm longponik ji naletum bangso MS Hanse Brothers Hardware akulat along pen kelong ponji lake mesen atina plang mesen arot mesen akwel mesen akalar semen ita fan light bulb switchboard wires hehui pen cheng lok nang letum ahem kachiki mahot kopi ason ma kenang ji or muan ke MS Hanse Brothers Hardware akulat along longpon iketpo nang letum akenang sot polotang de joy ki pen ka homri dam ji aphat 7002746330 along homri non Hanjalangso Employee Association Kalyan Ashram Lapen Karbi Kurphua Tumpen Kedam Tangarni Sukhanjana Long Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Atumaphan Aringa Hokepa Soputhak Sodak Pen Kapin Rempon Kedam Tang Prenify Kora Troxiarni Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Atumpen Bokajan Lapen Sukhanjana Long Angtan Pen Kivang Karbi Anglong Ardo Bihanang ki claim atumaphan Trading license lapen tax asai aphan nang ki tarli basai ki claim pon ba mahut hur ki chododa puthaksi pini hanjanangso employee association achun bang sardili terang Kalyan Ashram East Karbi Anglong atum lapen Karbi Kurpha Maipu Kensing Bay atum pherang kya mai ki dua hut laso puthagalong alang nitum Jasmet ki chokchedat mate hur pipa chododa bang phu Bijoy Singh Raj Kumar Rai Jagru Sa lapen Raju Kumar Tripathi tumaphan bihapa claim long lete tangji lapen trading license ledo puwai phit sitame internet si dokan prepia tangji pusi alang nitum sikjit pen Karbi Anglong Autonomous Council ki charia tumaphan choding nipon hanjang lang sopen trisonik thela pen camera person mongweteron report Karbi Daily News non ke rang huyer ni ta labangsong labuson dakap incident dokok ta hai lasi laso incident monon lo ta ka vedia ji aphan ilitum la Autonomous Council Karbi Anglong ilitum la so ahin bentame alang litum ahin bentame pakha khona ahin bentame la bangso bang monon pik pa vedia ji aphan ilitum bang inside pon pa menangi la do khai ke do tum phan ke la da ilitum pirthe bang ke hithi kula ta menang pa bi long le det awar sai ilitum binangi lagenili haladak bukajan mate hanya bukanjan bazar komiti lapenda hanjang langso bazar komiti tum hadani hin beneli tuning rilo muke bangiani apanda ili tum lake ekhai apanda ka meme ang sinang tang ringlo tasi monon pimong no pawedeti aphan la lang litum han kifikulat penormat lang litum han ke dakten plungang ko ka pada bazar komiti panta sodak pen pindrempon laso incident along Kacirabdun hanjang langso along penta Raju Tripathi pu amuni ditum cini pono Raju Tripathi pu do lasi alang ni panta hanjang langso akulat along penke dake kulat lemlong delo lepu si dak hanjang langso bazar komiti panta laso alam pacini pon alang ni bangke dake dolong delo dan dak bangke kulat bilong delo laso puthak bangke litum pinidak song thom ne dolo Hasa bangke hanjang langsung Karbi Employee Association Zonal Branch benno second bangke litum longdo Karbi Kurpho nihang longria mai president atu aku ni li jongjung sitame Kalyan Ashram Bokajan ele general secretary hin pun sitame laso lam bangke kachini pondaglo je bazar committee tuntalang litum ke take din teklong delo pen laso incident nalong litum Karbi Chokomara song ahin pen la Nixon sara phan areni
kahu pasupon ke ni tum tending oi pon lo lasi laso petak ke autonomous council pen sistem sodak pen alang tum hanta siding konangji kate monompi ke karbi employee association itum korti ba anjir mara tum hanta lasan pap kupon pe jadi pangke ni ke chunung lo